tubifurije kugira wakane mwiza cyane. Ikinyamakuru Sport cy'Ikatalunya cyo cyatubwira ati Acitse afite umukoro ukomeye cyane. Ati Acitse arabizi ko akazoza ke mu ikipe ya Barcelona gashingiye kuri imikino Champions League. Atagomba gukora ibishoboka byose akitwara neza cyane muri imikino Champions League kugira ngo agome mu ikipe ya Barcelona. Iyi kipe ya Barcelona ngo ikaba yaramwihoreye, imuha icyizere, imubwira ko izamuha inkunga yose akeneye kugira ngo yitware neza cyane kabisa, ko banze no kumushakira abandi batoza. Akaba rero uyu mugabo yicaye mu ntebe ishyushye aka kanya nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Sport y'Ikatalunya kandi yatubwira ko Suarez akaba nta intention nimwe afite yo kuva mu ikipe ya Barcelona. Aracyamukije ikipe ya Barcelona 2020-2021. Mundo Deportivo ikinyamakuru cy'Ikatalunya nacyo kiratubwira ko plan ya Messi. Acitse ngarashaka gukoresha Messi ku buryo amwisubiza muri ya myanya y'imbere, noneho akabwira abamediateri kumuha amabaro menshi cyane kugira ngo akereye uburyo bwinshi cyane bwo gutsinda ibitego. Turebe rero uburyo bazabitwara kuri match ya Napoli. Tukivuga kandi match ya Napoli, akakinyamakuru Mundo Deportivo kitubwira ko Gerard Pique akaba mu defenseur ngo niwe wenyine uri 100% wizewe cyane, abandi bose rwose ngo bafite utubazo kuri iyi match ya Napoli. Ikinyamakuru AC cyo kiratubwira ko Covid kabisa yasizoye niyo kwitondera cyane. Kaba rero maze kugera muri club eshatu mu gihugu cya Espagne. Hari club zigomba gukina playoffs z'icyiciro cya kabiri zizamuka, harimo Zaragoza ndetse na Almeria. Hakaba kandi na club izakina Europa League ya Sevilla. Urumva ko rero iyi ije kwataka no mu buryo bukomeye cyane. Turabigira dute? Ikinyamakuru Marca cyo kikatubwira ati football iri muri eta yo kwitonda cyane nyuma y'uko izi club eshatu zigaragawemo Covid-19. Si ibibazo bingibi. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa rero kikaba cyaganiriye na Olivier Giroud akaba yatangarije ibintu byinshi cyane mu by'ukuri. Bamaje kubijyanye no kuba yaritwaye neza cyane kuri izi match za post lockdown. Akayavuze ko rero we n'umuhungu we bakinaga mu busitani, ariko ngo ntabwo byari bihagije. Icyamuhaye imbaraga kurushaho nuko Robert Pires ndetse na Jeremy Chardy ni umupeti muto yakina tennis mu Bufaransa, ati twagerageza gukora hafi urugendo rw'ibirometero 20 ku magare tunyonga buri munsi. Akaba rero ngo byamuhaye imbaraga zikomeye cyane kabisa zo kugaruka ameze neza cyane. Olivier Giroud akaba yagarutse ku bijyanye na retirement ye, akavuga ati Wenger yarambwiye ati nshobora kuzaritayenga ku myaka 35. Atariko atari ukuntu ubuzima bwanjye njya kubona nkabona bumeze nk'ubwa Miroslav Klose. Ati Klose mu 2016 tuzi ko yakinnye igikombe cy'isi afite imyaka 36. Ati kandi yarakomeje nyuma y'akina imyaka 2 agize imyaka 38. Ati rero ngiye nimbona nanjye muri uwo mujyi. Bonne chance Olivier Giroud. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Sun cyo kiratubwira ko Kepa Arrizabalaga yamaze kwiheba kabisa, ngafite ubwoba bukomeye cyane ku buryo nyuma y'igitutu yashyizweho na forme ziri hasi mu by'ukuri yataye umutwe ku buryo umutwe amaze kwiheba. Akaba yamaze gutangaza ikipe ya Chelsea ko yamaze gukina match ya nyuma ndetse yifuza guhita yivamo akagenda. Aka rero binavuga ko atazakina kuri finale bafitanye n'ikipe ya Arsenal ya FA Cup, rero akazafata umuzamu w'iri Kabare. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko Ferran Torres ari umukinnyi wa mbere Manchester City igiye gusinyisha muri iyi sama. Aka rero bamaze kumvikana n'ikipe ya Valence kabisa. Man City igiye gutanga miliyoni 27,800 by'amapaundi. Ikinyamakuru The Times ni nacyo kibisobanura neza cyane, kitubwira ko Man City igomba kwishyura miliyoni 20 z'amapaundi, hanyuma ikongeraho add-ons za miliyoni 12 z'amayero. Rero hanyuma uyu mupeti agasinya imyaka 5 mu ikipe ya Manchester City. Ikinyamakuru The Sun rero cyatunguwe n'itangazo ryashyizwe hanze na FA ku munsi w'ejo yuko commission iteganyijwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa 8. FA muri iri tangazo yanditse bivuga ngo commission iri kuri 29 z'ukwezi kwa 8, hanyuma kiravuga ngo abazahura ngo kuri commission ngo tuzabamenyesha icyumweru gitaha. Ikinyamakuru kikibaza ati se ni gute muvuga ngo abantu ngo bazahura ngo bazamenyeshwa icyumweru gitaha ko tubizi yuko ari Liverpool n'izindi kipe zizahura kuri FA? Kuki mutavuze gutyo? Liverpool yabitazakina iri rushanwa bimeze bite? Ikinyamakuru kiribaza. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri playoffs za Championship rero kitubwira ko ikipe ya Brentford yageze ku mukino wa nyuma. Ni nyuma yuko yatsinze ikipe ya Swansea ibitego 3-1. Swansea umukino ubanza yari yatsinze igitego 1-0, rero ntibyari bihagije, rero aggregate ya 3-2 Swansea yahise iva mu irushanwa rwose. Kuri Griffin Park rero akaba Brentford yashwanyaguje mu buryo bukomeye cyane. Ikipe zo muri Wales ntizimerewe neza cyane. N'uyu mugoroba ikipe ya Cardiff yahura ku kibuga cya Fulham Craven Cottage, kandi umukino ubanza kuri Cardiff City Stadium batsinzwe ibitego 2-0. Akarezi ikipe zombi zo muri Wales nta nimwe rwose mpamahirwe yo kuza muri Premier League. Urabona ko imwe Swansea yagiye, Cardiff nayo very soon irakurikiraho. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku nkuru y'akababaro mu by'ukuri ya Jurgen Klopp imuri ku mutima, agahinda gakomeye cyane. Akarere yavuze ati data niwe wakoze ibishoboka byose, aransunika mu buryo bwose bushoboka kugira ngo mutoza, atariko yitabye Imana mbere yuko abona ibitangaza ndi gukora rwose mu mupira w'amaguru ndi gutoza. Mu by'ukuri ntago yambonye ntoza mu by'ukuri kuri top level.
ni ikintu kimubabaje cyane kiri ku mutima wa Jurgen Klopp kabisa uriya musaza. Ikinyamakuru The Sun kandi cyakomeje kutuzanira inkuru z'akababaro mu by'ukuri abantu benshi bibajije kuri Jesse Lingard kuki yasubiye inyuma. Uriya muhungaza umupira ariko yahuye n'ibibazo. Uyu mupeti akaba mama we yarwaye trauma agira ihahamuka mu by'ukuri sinzi cyari muteye. Aragije anarwara depression kwiheba. Ngore ko byi. Mama wa Jesse Lingard byabaye ngombwa ko itsinda ry'abavuzi ryagombaga kumwitaho byari riri London. Peti witwa Jesse Lingard yari yishyuye ibintu byose yishyura London aragenda mama wajyayo. Jesse Lingard asigana n'abarumuna be b'imyaka 12 na 15. Urabizi burayi ukuntu abantu babiburayi barabizi uburyo ugomba kwita ku bana n'ibiki byose. Jesse Lingard byaramuhungabanyije Peti umupira uramunanira performance iranga. Akaba rero yishimira ko mama ameze neza ngubu ibintu biri kugenda bisura mu murongo ejo ndakara kubise n'igitego cyashoje Premier League. Uyu musore disi mumugirire mu. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira ko Mohamed Salah agomba kwitabira ikipe izajya mu mikino Olympique y'i Tokyo 2021. Akarere mutoza wabo Shawki Garib akaba yamaze gutangaza yuko yamaze kuvugana n'umutoza Jurgen Klopp ko uyu musore agomba kuzitabira umwaka utaha nta gihindutse imikino Olympique. Ibyo rero bizatuma Salah atazitabira pre-season za 2021-2022 muri iyo sama. Ikinyamakuru The Sun kandi kigasoza inkuru kitubwira ko Liverpool iri gushaka nanone umusore witwa Lloyd Kelly. Umwaka ushize Lloyd Kelly bamurwaniye na Bournemouth birangira yishyuye miliyoni 15 imukura muri Bristol City. Umusore mu defenseur w'imyaka 21. Liverpool yavuze ati muramanutse Bournemouth mukeneye amafaranga mwicare ku meza twumvikane muduhaka agapeti kacu Lloyd Kelly n'ubundi twagashatse mbere mwiterera hejuru. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagotse kuri wifi Zaha uyu nguyu akaba afite impungenge zikomeye cyane ko Palace izongera ikananiza amakipe kandi we ashaka kuyivamo akajya gukina Champions League. Palace rero ngo nta gihindutse yongeye gutangaza yuko uwushaka wifi Zaha ni miliyoni 70 z'amapaundi. Zaha yihebye. Ikinyamakuru The Sun cyatubwiye ko Man City nyuma yuko iguze Ferran Torres ikaba rero igiye kongera kugura muri Bournemouth umusore Nathan Ake. Uyu ngo Pep Guardiola amushaka. Pep kamaze kugira ciki ati liste y'abakinyi bose ufite kugura dukeneye ufite kubagura mbere y'ukwezi kwa 10 ko kugera. Twekeje mu kinyamakuru Daily Mirror kiratubwira ko Ole Gunnar Solskjaer ashaka kugarura Sanchez mu ikipe ya Manchester United kongera ko mu mwanya agaperforminga. Sanchez uyu mugabo uhembwa 500 by'amapaundi ku cyumweru ivyo ngo ntabikozwa yiteguye guhakanira mu buryo bushoboka bwose Ole Gunnar Solskjaer adashaka kugaruka mu ikipe ya Manchester United afera suite. Daily Mirror kandi katubwira ko Arsenal iri ku buce nk'ingwate. Iyi kipe rero iri ku bugenge irasabwa gutsinda Chelsea kugira ngo itware FA Cup kuri wa gatandatu. Bitabi byo igatakaza Pierre-Emerick Aubameyang ntago yiteguye gukina mu ikipe Arsenal rwose idakina amarushanwa ku mugabane burayi. Ikinyamakuru The Times cyatuzaniye inkuru ngaha kitubwira yuko ikipe ya Chelsea na Arsenal FA yamaze kuzimenyesha yuko ku mukino wa nyuma imidari baziseriva n'igikombe bakiserive. Ikinyamakuru The Times kikibaza hano kikavuga ati kuki FA mufata FA Cup mukayicisha amazi gutya mu gihe Premier League mwaretse Kenda Grish na Bambaribe bakagenda bakajya guhereza Liverpool imidani n'igikombe mukageza Henderson. Ubu nibwo mwibutse yuko Covid ibaho kuko ngo FA yasibabwira muri iryo tangazo yuko ngo mu rwego kwirinda Covid muziseriva ntaye nkaho ibi bintu ni hatari ariko ngo murabyumva. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani Corriere Sport kavuga ati Shiro yabikoze. Shiro Mobile rero ubwo ikipe ya Lazio yatsindaga ikipe ya Brescia ibitego biri ku busa yatsinzemo igitego yahise atsinda igitego cya 35 muri shampiyona ya Serie A. Uyu nguyu akaba azatwara iyi Suriendo ubu ngo bayifite mu ntoki kuko Lewandowski bamurangije. Corriere Sport tubwira amatransfer ahangaha iratubwira ko ikipe ya Juventus iri gushaka Mason Palmieri mu gihe kandi Antonio Conte yamaze gusaba yuko Tottenham yamubwira ku bijyanye na Musa Sissoko ndetse na Tanguy Ndombele uburyo agomba kubaguramo. Hanyuma kandi Antonio Conte akaba ashaka Ngolo Kante wa Chelsea. Ikinyamakuru kandi kikatubwira ko CEO Marotta w'ikipe ya Inter de Milan ari gushaka Tonali ndetse na Kumbula. Izi ni dosiye ngagomba kurangiza n'abakinnyi bakina mu Butaliyani. La Gazzetta dello Sport yongeye kubwira abafana ba Inter de Milan icyo Inter isabwa kugira ngo igure Lionel Messi. Ati byose byarangiye mu gihe cy'imyaka 4 Inter irasabwa miliyoni 260 z'amayero kugira ngo itereke yararaniwe Messi mu gihe cy'imyaka 4. Ubwo abafana ntacyo mwumvamo. La Gazzetta dello Sport kandi yongeye guha icyubahiro Zlatan Ibrahimovic rero bavuga ati uyu nguyu kabisa no gusinya ahubwo imyaka myinshi. Uyu mugabo afite imyaka 38 akatsinze ibitego 2 Sampdoria muri 4-1 batsinze. Hanyuma anatanga n'umupira uvamo igitego. Uyu mugabo kandi akaba yamukinyi wa mbere mu mateka utsinze ibitego 50 mu ikipe ya Mirase akarana bitsindiye ikipe ya Inter de Milan. Uyu ni igifara.
ikinyamakuru Saba mu gihugu cya Turkiya cyatubwira ko Arda Turan rwose ari hafi kurangizanya n'ikipe ya Galatasaray, akaba agiye gukina ikipe ya Galatasaray kuri contract imeze gutya. Ni kontara yo kubona amafaranga bitewe na match wakinnye, ukina bagupesa yawe. Mu gihe Saba kandi itubwira ko perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Turkiya amaze gutangaza yuko nta kipe izamanuka, amakipe 18 akina icyiciro cya mbere azagumamo, hanyuma hongeremo 3 avuye mu cyiciro cya kabiri. Yose hamwe sezitaha ni amakipe 21 agomba gukina icyiciro cya mbere mu gihugu cya Turkiya. Mu gihe kandi ikinyamakuru L'Equipe kitwereka hano kabisa Rudy Gobert nyuma yo kwandura rero covid akananduza Donovan Mitchell, bakaba barakize bameze neza rero, bakaba bari Disney World ahagiye kubera rero iyi mikino yose ya NBA. Disney World ni ahantu hakomeye cyane kabisa, hakinirwa amafilimi n'ibindi byose bitandukanye, amakatuni n'ibindi. Akaba ari ahantu harimo amahoteli, harimo ibibuga, harimo n'ubwo ngo ni nawe fata ni nka parike, donc ni nka parike irimo amahoteli n'ibintu byose, ni ahantu harenze. Akaribo bafungiye abakinnyi bose niho hagiye kubera imikino ya NBA itangiriye umugoroba rero, akama fixtures murareba aho ngaho, ndetse NBA iranatwereka hano gahunda uburyo izagenda paka kugeza kuri game 7 kabisa mu kwezi kwa 10. Ndeza mi ibihe byiza cyane.